Nechápu, jak ten Glenn vůbec se mohl přijít do té České republiky, protože je to simulant. Teď on nám to vůbec tady, díky němu jsme nepostoupili na mistrovství světa a to vůbec nechápu, jak tady vůbec může být. No to je strašný. OK, Glena neměli pustit do země, prostě přišli jsme o mistrovství a to byla velká událost pro nás, jo, takže neodpustíme mu to. Já od prvního dne jsem byl proti myšlence toho, aby prostě pan Stromberg přijel do České republiky. Vůbec jsem nechtěl, aby tady byl. Jo, prostě si myslí, že si tady přijede, že tady jako se na něho budeme usmívat a že mu to promijem. Jako skáče, padá, jo, prostě simulace do fotbalu nepatří. A já jsem od začátku proti téhle myšlence. Chci jenom, abyste to všichni věděli. A připojte se k nám. Yes, hello there, all Eurofans friends. I'm standing here. I don't know if you know that. I got a penalty kick in a World Cup qualification against Czechoslovakia. And it's the most famous penalty in the story because it wasn't a penalty. I thought he would kick me down. He didn't do that, but I was already going down. So he whistled penalty and it wasn't a penalty. I'm standing here in a small place outside Prague, 6-, and I'm waiting for the guy who didn't kick me down. He's coming, he's still angry. He's gonna hit me, he's gonna kick me. Who knows? But I think I'm a little bit stronger than him. I'm taller, I'm bigger, so I hope I can handle it. But still, I'm a little bit nervous. Hey! Titta på mig! Oh, we are friends now. How are you? Ta situace byla nepříjemná, že jsme vlastně nepostoupili na mistrovství světa, už jsme věděli, že to je špatný. A hlavně samozřejmě to člověk prožívá velice špatně na tom hotelu, že se prohrálo 2-0, ale postupem času samozřejmě člověk to nějak zkousne a myslím si, že Glenn to tady udělal velice dobře proti nám a vlastně oni šli na to mistrovství světa. I think it's better that I don't understand everything. Okay. I think it was against me this. Då gick jag ner, va. Så egentligen är det ju han som lurade mig och jag har fått all skit där. Ja, nej, det är ju den här straffen vi fortsätter att prata om och han berättar ju sin version och ja, ni känner ju till min då. Han var smart, jag såg det där benet, jag skulle ramla över det och han drog tillbaks det. Och visst, han har ju helt rätt. Han lurade mig alltså och jag hade ren tur, alltså vi hade tur som fick den där straffen. Så här såg det alltså ut och se hur förvånad han ser ut. Det är klart han måste vara det, han var ju långt ifrån mig alltså. Ja, vi har pratat om den där första straffen som vi fick så att vi vann alltså hemma. Men de här jäklarna, och han var med då också, de vinner alltså sin hemmamatch mot oss lite senare med 2-1, trots att vi ledde den med 1-0. Och då hade de inget att spela för. Och vi trodde vi skulle klara en pinne i alla fall, minst det. Gör inte det. Och på kvällen så kommer ni alla ihåg, då sitter vi och lyssnar på referatet mellan Tyskland och Portugal. Och Carlos Manuel slår in det där skottet från 35 meter upp i klykan. Och första gången som Tyskland förlorar en hemmamatch när det gäller VM-kval. Det råkade vi ut för då. Ja, det föll många tårar den natten. Ni kommer ihåg Robert Prytz, ni kommer ihåg Mark Magnusson. Men det var många fler än så. Det var han inblandad i. Där tog han revansch, ten jäkel. Je fakt, že jsme samozřejmě porazili Švédy 2-1 a nakonec se ta spravedlnost ukázala, že vlastně šli Portugalci, Němci, kteří prohráli, vlastně, kteří šli z prvního místa, že jo. No a škoda, no tak Švédi oslovali a nakonec tam nejeli, no. Byla to škoda, protože vlastně i nás to trošku pozlobilo ta penalta, že jo, tak jsme nejeli oba dva, ale to se nedá nic dělat. But now I think I'm forgiven. Jan is Eurofans friend today. I had wonderful. OK, dneska už je to všechno zapomenutý, dneska jsme přátelé.